сургууль болгонд байдаг үндэс төгөө эцэг. Энэ нь ариун цэврийн байгууламжийн стандарт хангасан уу? Бас хүртээмж хангасан уу гэдгийг харцгаая. 3 parts: sedimentation, filtration, and disinfection. Once water has been collected in a treatment facility, it's ready for cleaning. The first step, sedimentation, just takes time. The water sits undisturbed, allowing heavier particles to sink to the bottom. Often, though, particles are just too small to be removed by sedimentation alone and need to be filtered. Gravity pulls the water downward through layers of sand that catch leftover particles in their pores, prepping the water for its final treatment, a dose of disinfectant. Chemicals, primarily forms of chlorine and ozone, are mixed in to kill off any pathogens and to disinfect pipes and storage systems. Chlorine is highly effective in destroying water's living organisms, but its use remains government regulated because it has potentially harmful chemical byproducts. And if an imbalance of chlorine occurs during the disinfection process, it can trigger other chemical reactions. For example, levels of chlorine byproducts like trihalomethanes could skyrocket, leading to pipe corrosion and the release of iron, copper, and lead into drinking water. Сургуулийн орчин дэх унтны усны стандарт гэж юу? Сурагч, багш, ажилчин сургуулийн орчинд байгаа бүх эрүүл аюулгүй ус ууж болохын тулд эрүүл ахуйн шаардлага хангасан өрөм хэмж үзүүлэлтийн зохицох систем юм. Өнөөдөр хүртээмж. Анги, лаборатори, спорт зал, хоолны газар зэрэг сургуулийн бүх газарт усыг авах боломжийг хангаж хүн бүрт хэрэгтэй хэмжээгээр хэрэгтэй үед нь хүртээмжтэй байдлаар бэлэн байх чадварыг илэрхийлнэ. Миний бичлэг үзсэнд баярлалаа. Хайртай шүү.